Welsh marlam Montgomery khua mega lumiera PBS ite long ball na hun hi Montgomery Presbyterian Church ania mun le ram velte mawina nuamin maya biak inte te poi du tuithiang sawanga tuithiangให้มีกองเต็ดสวะhian salai in on lang so an mans ani rong bol tu te amna nia tuithiang hei hi Peace Garden ania apple an ra tua mai ani hei phone kan thlau zo karon suk leang hinania tihian eta attend kaning ngak khoma eta tang hian kan retreat na tu mun Bala kan pandor ni apple te hi anra pork hei chu pear ani tena ni chu apple le te pear te oma hi apple ra bor tak oma hian mual pong moi tak mai ania lai huna PBS te mensa kanin ani ta khan ka ka zai sa kan kal to don karon suk zoi ang ani le le Bala kan retreat na mun tur chu kan thleng to Coleg tuna tlang pong noya son Bala til chu oma chu ming choi chhan ani tura ka ngaya lei Bala ania moi khop mai mun vel hin wam takani chuan kan in na na hi tihian college Bala ini children and youth center ani Presbyterian Khaw Khantania thalai te no pangte kem na mun training na mun ania anuam khop mai chunga no pangtan in fiam te ama chapel te helai hian zan thum kan ria kanga thole ania kan ho don ani
Bethany Calvinistic Methodist Chapel, Santa Maria Somalia, Revival. Avung Cholai, Thurina Tlem, Andang Chota, Calvinism, Pompo, Methodist Chapel. I think Chapel, they don't come to here Methodist. Riomaya Chapel. Alania Santa Maria Somsari, Baliami Tohi. Anamoy Kopmai Methodist Nachrinte Methodist connection the Tanchuan. Anh em tất hiện luôn cái tiền về riêng mày có thể tới bộ hi amoya hlimawm khop mai phải nè hay là anh muốn nè khop cái non manga chuan kan kal chun zom le zel thona ni hei abiak in chavel te po hi moi le nuam tak ani e Bethany Chapel kanin khom zo in nai vaya Greg Cafe kanan leng lut zuaya mun moi le nuam tak ani amos kan cameraman tul thin khop mai hei thlak nal tak tak aron chop chuak le don ani ni hian no pangtan hei chuan chaina hun nuam le moi tak ani Welsh hian mual lang le mual bong moi tak tak bang par moi tak tak ana ya a building te chu ari mer to khop mai Pima siat puye UK Zofate Chairman Fel Doctor Chango Resident no puye nia hei chelo khop mai kan hau to nu ani e UK Zofate an du om hloma sin hei moi lu tuk tap Aman moi em ina moi khop mai Kan lẽ chuyện mình đang chỉ cần phẳng được lâu mấy Hey hi Revd Jerusalem Chapel này ya tahian lalpas and sacrament kan mang hawanga hey Revd Thomas Charles at Chapel ni biak inani Thomas Jones chu India Kasi Hills a missionary local masaber kha ania hetiang hun poimo tak mai te kan phang thea biak in chunga nge mai lalpa zan sacrament kan han kil thei te hi avani hlawkthlak te reng em vaina hi UK Zofate mingin Zofate hena chanchin tha ron phurlu tu te Welsh missionary-te an masa te na lo en kol ko khante an rong bol na mun lui te kanon fang lom hani ya hlimawm tak zet ani le achunga Revd Thomas Jones Chapel chunga yan lu tang o hian nè helam zo kan lut lo bange ta hian Reverend James nate an lalpazan de sacrament abot sai do na ni
Jones World Bible Society lâu tiền xóa na ta na mi poi ngọ tak Welsh Calvinistic Methodist nula thlirol from paruk mi in kum tel kum z paisa khola helai Bala muna Revd Thomas Charles Methodist minister ne na Welsh Bible leitura local na mun ania hey em kol na hau taka covid avam te khan khar mai na hantuma ama ero chu Bible Society lamin an humta an leya mun te hi hian museum in hanta voin hen kan on thlawh tunlai hian an khara an ama ero chu ke ma ni thlawh theinan hei puzo lawma Presbyterian Church of Wales poi mo tak an throi tu puzo lawma missionary-te na fapa ani puzo lawma nia ani hian ma min lak sak veka he ko khani sang khat zariat som riat pakhata din dai to ni chan sang ni le pathum khan khara tunai ro chuan Wales le Coleg history thlak tlangram thi dor khop thil thlen na mun poi mo tak ani nấu bằng đổ tắc tắc thế này nó phát liêm ôm em thế hôn hi rau quia này lang lẻ mua cái mồi à áp giá son Bala thuộc tập đoàn Bala lên bốc cái này Mary Jones in này Bible Welsh Bible Khaw there that's one Mary Jones in male something proposed kia haron panua Zosap taknulah tuเอาหันหนวมโดนเองให้หันหลุดตัวโดนอัดเชฟเวลเฮียโมยไม่กันละกวนพอตั้งไงเฮลมาเฮียนกับกองเอามาเกตเตะพอสโมยตะกันนี่ฮัลโหลไฮMary Jones founding members Mary Jones Mary Jones le atsan sin am khovel My name is Mary Jones ale kasi kena feel view to mai soi vak po ngai to lo Hi. Mizoram. And money travel with their age. And money travel. Yeah, lae.ข้างนั้นวิดีโอเตะปล่อยหม้อ
Revd Thomas Charles Revd Thomas Charles ส่วนนี้นกปังเบี้ยวไม่ที่นั่นเป็นสง่าประกวดใช่ไหมอุ้ยโอ้ยสละดำชูหุ่นตัวเตะขานคอเวลตานเราบุยตักอัดหอกกันนี่อารมณ์บอลน่ารักชัวร์กัน Bible Society แต่บิ๊กตะกี้นั้นมานี่ Welsh ตาน Patron Sunday School แต่ที่ส่วนนุดไปเลขาเชียร์เทียมเราถึงกลางทศเตะมีตั้มตักเตะมานี่ Welsh ตรงเชียร์เทียมเลยเลขาเทียมชัวร์อารมณ์บอลน่ารักชัวร์กับฟางอินMary Jones ตัวอิน Bible เชียร์เราเทียมสุดยังส่วน Bible ทรงอินให้ฉันให้ไม่สมเหตุปรุตนะเขาเตะกงโซอินอารมณ์กันละนี่เฮ้ยอะไรมุนฮีอันวามซิมมานี่แต่เห็น Revd Thomas Charles ขรองบอลตัวนี้Calvinistic Methodist นี่Presbyterian ก็กันดินตูเตะกันเตียงชูนี่อามาจะอันนาร์ตักชู Methodist Movement ทุกคนเนี่ยแค่นี้ Methodist Wesleyan Movement ในตานส่วนกันอินซอมเวกมาอย่างนี้เจ้าเฮ้ยทิ้งกุ้งเท่านั้นเลยลุยดีลกันหมดแทงเล็กบาลาขวาพิงจอยชันอันนี้หลอกอ๋อไหมให้ลายหมุนไปหมดตักไหมหลอกเทอัดลิมอมินหลอกอ๋อมาดิThomas Charles พูด Thomas Charles สักครั้งที่เห็นมาตั้งแต่จับแล้วนุ่งลำข้าในชิ้นนักการลุกน่าลำค่ะอันนี้Revd Thomas Charles สถานตั้งคานกำปองช่วงเวกยันให้พิเตยโซรามา missionary ไปหมดตักไม่ PC girls ไม่ใช่สกุลา how to know headmistress พอเราทับต่อขาดกันปั่นเนี่ยแม่กันเนี่ยหุ่นซิมที่อโมยให้มันลาเบี้ยวไหมลายเฮียนินปิดใจทานอันโตโตนั่นนี่ผู้ฟังเตะแต่เนี่ยกันเราที่อันวมซิมไม่ผู้ฟังเตะกันวันในเล่นให้บาลา Bible Society เราชัวนะมุนเวลแต่กันนั่นตัวตัวน่ะเช่น missionary ปิดใจทานกันกันเละโตนั่นนี่ให้ผู้โซโลมาเต้นมินโดนปล่อยออกพวกYou guys Zofate chairman Dr. Chhan hey Bible กติพูด Thomas Charles กุดชวกลุดตุก Welsh Christian นัตานชวนBible อันเชื่อรับยังอันร้อน Bible เนี่ยนั่นนี่กบตัดเลยครับลุดตุกที่ยันอาเกงakalปุยเมกบุกันนี่อาริอะไรครับปุยนาริลพาสวลินกระริงพูดถามแม่วินที่ยันuluk takin aja ya kalau punya kan nih tahu lutuk takin apa hlimawm aleh kita ikan su kan senge
Yeah, so like from grandmother's. Henry's Roberts pitei mizawin pitei ti ngat khelo omani pitei te hian kan lakwa lang e pitei lo pima chiti te po heron lang pitei ti pon la tela lo ni ya It's good to see pitei written here. So close to us. Yeah. Probably the most fluid. I think so, yeah. I heard from DSC and hi Reverend D.E. Jones pu Zosap luya anti kha Zosap luya in ani a sapiana sailen na David Evan Jones no pan lai sailen na ne panin mo. khai in nuam tak a mun moi bok si helai mun tang hian Mizoram cheng chelu tuk maya mani puak phurin tlangram mun cheng chelu tuka a thatel ha le rim takena ron kala chan sin tha ron rila Zofate chan chazar zawin Khaw chandam na luber baka taksa mason na khovel lam thila mason na te po heng kan missionary-te zara hian kan dok na sa ani hey te chu hey Oi tak ngani Zosap luya ina ni pu Thomas Charles biak in le alim Thomas Charles Bible Society tentu Let's have quick photo. Everyone wants to have the photo. Come on. okay This country. Purapata mithiam mi fel mi fing I thought sana raising member of parliament, but Zinna bikin hay pachunga University College nita te okay. din tu lo en ko tu masa ya athan kan on tlo thaya puzo lo man hay min ruaya to kina yan kan ni lo le maya mun te lai han moi em me ti yan moi lu tu in oma ero pui luha anak munatan omrengin amo yani hata Welsh sa po kip tan chung chang ate ram kalsiam ngai tu khol
poi mo tak na yuto to pu poi mo tak putu ania chuan om tak zat ani you ke Zofate retreat na ko ma zo lo man hei min khua te hian kan tlawh ani tura kan kir le rianga kan sun zom le zel don yeah This is called the Menai Straits, but it's So they get three get this, yeah. It's the sea. Oh. Okay. What do you lecture? What is your subject? theology Oh, there yeah you go. theology People who have a complex identity, like the Welsh people who live in Australia, or the one who's from Belgium, how they see themselves now. Are they Australian or are they Welsh, or how does it work? And if they've married, if they've married an Australian or married outside Wales, how are the identity of the children? It was interesting because some people, as you say, they were happy to be called Welsh. And others, they had dropped the idea of Wales and had become Australian. What is it that makes people change in a way? What makes you feel like, I'm Welsh. I would always count myself as Welsh. But, there's the British identity. Me also. My parents born in Burma, Then they moved to Mizoram. Then when they moved, I was born in Mizoram. Yes. And they moved back to Burma. And then Burma sent back to India. Yeah. And then my father died when was in Mizoram. So my uncles came and bring us back to Burma, Yes. when we were young. So I grown up in Burma. So sometimes I say I'm from Burma and India. Yes. Yes. That's what I used to say. So it's difficult. You ask, who am I? Like Marion was saying last night. Who are we? Where are we? Where are we from? Well, it's a difficult question to answer. So sometimes I just say Burma. Sometimes I say both India and Burma. This is the Irish sea now. Oh, Manchester is a good place to be at the moment, yeah? yeah I think so When the Synod choir came, yeah I was driving them around, yeah and they had all the tour of Wales like you've had, and Long to conchilce, long to conchilce, long to conchilce, Hallelujah, 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 amen.
louder. We can sing louder even. Yeah, Now go for two. Yeah, that's all together as a group, isn't it? Like all. Tuôn trúng kan Zinna, UK Zofate pinga kan retreat, le Zosap te missionary-te kan chhan le an ri kan tlawh na te chu kan top nai to a hei Rehoboth chapel ania Prestatin khua oma hemi chunga hian pipui doctor missionary doctor thia tak mai tuna tlanga asdam no ina po pipui wati te pipui ming choya building tam tak te wat tam tak te ming pek kan nei kha chu kan tlawh chunga thla te kan lak nuin tun hi puloita thlan tlawh turin Prestatin kho chung kan kal thame ka puloita thlan hi lavak lawa ta chuan puloita JM loita Bible le lin na ha po mizo Bible le lin tri ma ho tu pa ber mai pu luya tenen pu Zosap luya tenena ron thok tlang kha a thlan tlawh turin kan suk le me kai muang changin kan suka kan zinga pi mani kum somriat pathum nu alo tela min tihlim he maya ani hian kan Zosap te chanchin po lo sia an zertina hnuaia te lo seiliana ama zara hlimawm tak kan hmanga tiang hian lovely lovely waiter of course we are like Where do you live? right, thank you very much. Anom mel khóc men có chụp po hi. Thank you. Nè, hian hi puloi ta thlan tlawh turin kan lut tan der ta mai. Well, this is where he was raised. He was a member. And his wife was a member in the English chapel. Tại hian Marion Revd John Marion Lloyd a thlan chu hen alo om ta hani nè tlawh tu te zinga hei mi poimo tan lo zara pai na le an du sa na kan thlante mun tu ne thla te toi kan lo ka he to na kan lo thleng ta yen ko na kan lo sak ta loi ta te lo na le sa dai mali so ma he ni ta ra tha lo chu zong te ba kan se lai mona no pa na ke le sa te tu le fa te mo an ma ni om to lo ma se la minga ni tu kan pa so ta 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 sa le tharawaแล้วไปขันตัวท่าเสียอันเหมือนกันดูตักสติเนี่ยนะอันนี้อันอมตัวนั่นคืออันขุดตัวกันแล้วก็กันไม่เอาตัวนั่นก็เลยเราไม่ใช่บางไอ้ติดเนี่ยบางหอยนะเราเลยจะสร้างอันเลยเสียกันดูสักมากันมาดูคุยนี่เห็นกันเราเกี่ยวทานรู้กันตัวอันนี้เป็นนั่งว่าตัดตัวรู้คุยเสียกันหมู่อบางนี่ลายเห็นลมนั่นถึงลงเน็ตกันดูกันละแต่กันลมนะเห็นทัศน์เสียละตีuna oma kan rong bol na ko nga po lalpa an ma ni ang kung kan suya ita na rong kan bol ve thinan chak na tharamin thuam theu tur che in le kan kal le kan hon le na kong zong zonga poi om pui na kai ko na kan sat thinan kan lalpa so kristan min i hne na kan ole la ne Amen.
Would you like to just to Translate say? it again? Yeah. Yeah. Oh, video, please. So this is translated for the memory of the Reverend John Marion Lloyd, husband, father, grandfather, gentle, died September 30th, 1998, 85 years old, missionary in Mizoram, India. It's the same verse as D.E. Jones in Llanderfel. Canis Biwi Mi Christ, Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain. Also his beloved wife, as you can see in English now. Thank you very Dear much. lady, It's interesting that he chose the same verse as D.E. Jones because he was a great admirer of D.E. Jones and all the work that D.E. Jones had done. And he's the team leader of the translation Translation of team. Bible. I think. Intanin mo. Ano daw video ni video. Ay ala ka law tro to. Ay, kati tao. Ito. Okay. Apa lah. Tok bang.